أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانfa'na bima 'allamtana ve zidna ilma ya rabbal alamin. Hürmetli savoqdoshlar, bugün başlamoqchi bo'lganimiz bo'lsa, ulumul Qur'on. Ulumul Qur'on ya'ni Qur'oni Karimniki bilimlar haqida yozilgan kitob. Bu kitobni yozuvchi bo'lsa As-Sayyid Muhammad bin Alaviyil Maliki rahimahullah. Sayyid deb atalishi nima? Payg'ambar sollallohu alayhi avlodi degan gap. Min avladin Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Ungadan Muhammad ismi. Kitobda kişinin ismi Muhammad. Bu kişinin dadısının ismi Alavi, Alavi. El-Maliki degani bu zatning mazhabi nima? Maliki mazhabida. Mazhabi İmam Malik rahimahullahning mazhabida. El-Hasani degan, Hasani degani bu kishi İmam Hasanning avlodidir. İmam Hüseyinning emas, İmam Hasanning avlodidir. Tushundingmi? Xo'sh, endi bu zot katta olim bu. Haramda muhaddisul haramayn. Muhaddis al-haramayn. Yani Mekke Mukarramada haramda muhaddislik qilgan. Anladın? Muhaddislik qilgan ajoyib dengizdek katta olim endi. Dengizdek katta olim. Bu yozgan kitobi ko'p. İnşallah bu zatning kitoblaridan Allah biz o'qig'ili Alloh taolo nisb qilsin va manfaat olg'in nisb qilsin. Nafa'anallohu bi ulumihi. Amin. Bu zot o'zining muqaddimasida nima deydi? Alhamdulillahillazi hadana li hada va ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi al-aimmetil huda ve tabi'ine lehum bi ihsanin ila yevmil haşr ve necah. Deb bo'lgandan keyin amma ba'd. Allohga hamda Rasululloh durjulab bo'lgandan keyin da'vat فهذه قلوزك bu kitap قواعد usuliyye yoki قواعد usuliyye. Mana bu kitap usuli قواعد usuliyye degan usulga ait. Usulga ait bir nima qoida kitobi. Usulga ait bir qoida kitobi. Yajibu ala kulli man arad. Yajibu yajibu ala kulli man arad. يجب على كل من أراد أن يتوسع في قراءة كتب العلوم القرآن معرفتها يعني بود يجب ديال في أنا فاعل خاصة معرفتها ديال مش فاعل يجب يعني مده Kur'an-ı Kerim'nin Kur'an bilimleri kitaplarını okuşta tığımı yetevessa diyen tevessü kılsam bular idi. Tığımı kenkeni malumatqa igi bolsam idi degan odamga ma'rifatuha degan bu qavoid usuli qoidalarni bilish vojib bo'ladi. Ya'ni ba'zi tafsir o'qiyotsangiz shundami? Ya'ni tafsir o'qimoqchi bo'lgan odam avvalda bu qoidalarni bilish kerak. Bu qoidalarni bilmay tafsir o'qisa ozidur, tozidur. Xatar. Al-iyadu billah. Alloh panoh bersin, Alloh azizdir. لأنها مقدمة لا بد منها للمبتدئين من طلاب العلم الشريف. Hoş. لأن çünkü bu kitabım, ben yazgan bu kitabım mukaddime bu, bir mukaddime. La budde minha lil-mubtedi. Yeni de okuş başlayan tullabul min tullabil ilmi şerif, yani ilmi şerif yani ve tefsir ilmi demekçi ha. İlmi şerif yani ma tefsir bilimi demekçi. Yani bu ulug' bilimni talab qilguvchilardan iborat bo'lgan bu yeni o'qish boshlovchilarga bu qoida, usul qoidalarini bilish nima? La budda degan lozim. Buni bilmay chora yo'q. Bilishi lozim degan. La budda degan lozim. وقد سميناها القواعد الأساسية في العلوم القرآن. Biz bu kitobni القواعد الأساسية في علوم القرآن deb isim qo'ydik. Bu kitobning ismi nima ekan? Yani القواعد الأساسية في علوم القرآن. Qur'on bilimlari haqida yozilgan asosiy qoidalar. Qur'on bilimlari haqida yozilgan asosiy qoidalar deb isim qo'ydim. نسأل الله تعالى أن ينفع بها كما نفع فعل ماضي مبني على الفتح كما نفع بأصلها المسمى بزبدة الإتقان. Hoş, nes'alullah Teala. Biz Allah Teala'dan bu kitap bilen xuddi bu kitobning aslisi Zubdatul İtqan isimli aslisidan Allah Teala
bütün taliplarga menfaat bergendek bu kitabım bilen bu başka talib ilmilarga menfaat berişini sorayım. Yani demek ki ben bu kitabını Zubdetul İtkan isimli kitaptan faydalanıp demek aldığım yazdım demekçi. Hoş. وقد قرأت وقد قرأت كتب هذا العلم على جملة من الأئمة منهم. hoş. Hem ben bu bilimde de vardı. وقد قرأت كتب هذا العلم على جملة من الأئمة. Ben bu bilimde bir top mecmua değil bir top cümle diyen bir top imamlarda okudum deydi. Ben tılağan imamlardan bir top imamlarda okudum. Demek ki o ne? Yani ben bu bilimde anda öz aldığım emez. Yani senet var deydi. Ben ustazlarımdan senet boyunca senet boyunca elip okudum. Senedim var demekçi. Şu ilim diyen ne? Ustaz ne okuş gerek? Ustazdım. Çünkü bu Alevi bizim ustazımız buludu. Benim dadamın ustazı hem bizim ustazımız buludu. Alevi Maliki bizim ustazımız. Yani bu ustazımız bunu senet boyunca alan senet. Kitabın musannefiga yazgıcıga senet oluşu diyene. Ağzaki. Seyyidil validu Minhum seyyidi el-valid ulu Alevi ibni Alevi ibni Abbas Maliki el-Hasani rahimahullah. Hem de ben bunu kimde okudumsa bu bilimde yani ulumul Kur'an diye Kur'an bilimine birinci katım okuyan yani okuyan alimlerin katarının biri Seyyidi mi diye Seyyidi benimki hocam diyen gibi Seyyidi el-valid yani atam dadam diyen gibi yani Alevi ibn Abbas el-Maliki Alevi'nin dadısı ismi Abbas Alevi el-Maliki Hasani yani Alevi ibn Abbas el-Maliki Hasani rahimahullah birinci katım dadam da okuyandım bu bilimde ben dadam da okuyan edim değil ve ervihi anhum بأسانده المفصلة في كتب الأسانيد. Hem ben bu dadamdaki dadısı onunki özellik senedi var. Bu bilimde senedi var. Onu senet kitapları tefsili bayan kılıngan senet kitapları tefsili bayan kılıngan rivayet kılıngan değil. ونذكر هنا سند أشهر كتب هذا الفن. أشهر كتب هذا الفن. Ben bu yada Muşupen'in kitaplarındaki senedinin en meşhurunu zikir kılım bende oturdu. Muşupen yani Ulumul Kur'an'daki hakkında yazılgan bendeki senetlerinin en meşhurunu ben zikir kılım ben yazım değil. وهو الإتقان بسند سيد والد السيد العلوى. Seyyid Alevi. Yani وهو الإتقان. Ben el-İtkan diyen kitap ne? Benimki Seyyidi el-Valid. Yani el-İtkan diyen kas kitap bilemsizler. İmam Suyuti yazgan, Tefsir Celaleddin Musannif yazgan, el-İtkan fi ulumul Kur'an'da bir kitap yazgan, meşhur. Bana şu kitap ne? El-İtkan diyen. Şu kitap ne? Ben benim dadamdan aynı uluşup İmam Suyuti senedi var da. Şu senedi bizi depil ortada hazır. Ve el-İtkan. El-İtkan diyen kitap bir senedi Seyyidi el-Valid Seyyidi Alevi. Dadam Seyyid Alevi Maliki'yi okudum. İtkan diyen kitap ne? Fakat qara'tu aleyhi kitabel itqani fil ulumul Kur'an. Ben bu dadamda el-İtkan fi ulumul Kur'an diyen kitabını okudum. Lil Hafizi Celaleddin Abdurrahman ibn Abi Bekr. Hafiz Celaleddin Abdurrahman ibn Abi Bekr'in Suyuti rahimahullah yazgan el-İtkan fi ulumul Kur'an diyen kitabında var. والوالد قرأه على أبيه سيدي عباس بن عبد العزيز المالكي الحسني. والوالد من atam bu kitap ne? Onun dadısı Seyyid Abbas bin Abdülaziz Maliki Hasani'de okuyan iken. وهو قرأه على شيخيه محمد الشيخ محمد عابد مفتي المالكية بمكة المكرمة والسيد أبي بكر الشطاء مكي عن شيخهما السيد أحمد بن زيني دحلان مفتي البلد الحرام. Hoş. O zaten وهو birinci kısmı dadam da okudum kitabını deydi o.
Dadam bu kitapni o'zining ikki shayxi, bir shayxi Muhammad Abid Makkatul Mukarramadagi Malikiylar mazhabining muftisi Shayx Muhammad Abid o'qigan ekan dadam. Birinchi shayxi. Ikkinchi shayxi bo'lsa va Sayyid Abi Bakr Shattal Makki. Sayyid Abi Bakr Shattal Makki degan ikki shayxni o'qigan ekan. An shayxihima. Endi bu ikki shayx bu aytgan degan kitobni bu ikkisining shayxi bilgan ha. Ma ikkilarning shayxi bilgan. Bu ikkilarning shayxi As-Sayyid Ahmad ibn Zayni Dahlan Baladul Haram, mufti Baladul Haram degan Makkatul Mukarrama Baladul Haramning nima muftisi, mufti tushundingizmi o? Davlat muftisi. Muftisi As-Sayyid Ahmad ibn Zayni Dahlan degan muftida o'qigan ekan. عن شيخه الشيخ عثمان بن حسن الدمياطي أمد الشيخ سيد أحمد بن زيني دحلان bu kitobni uning shayxi Shayx Usmon ibn Hasan Dimyati o'qigan ekan. عن الشيخ عبد الله بن Hijazi ash-Sharqawi. Hamda Shayx Usmon ibn Hasan Dimyati rahimahullah bu kitobni Shayx Abdullah ibn Hijazi ash-Sharqawi degan shayx o'qigan ekan. عن الشمس محمد بن سالم الحفني. Bu Shayx Abdullah ibn Hijazi ash-Sharqawi rahimahullah bu kitobni Shams Muhammad ibn Salim Hifni rahimahullahdan rivoyat qilgan ekan. عن الشيخ محمد بن محمد البديري بديري الشمس محمد شيخ شمس محمد بن سالم الحفني رحمه الله bu kitobni Shayx Muhammad ibn Muhammadinil Budayri rahimahullohdan rivoyat qilgan ekan. عن الشيخ أبي الضياء علي Shibramlasi. Yani bu Shayx Muhammad ibn Muhammadinil Budayri bu kitobni Shayx Abi Diya Ali ibn Ali Shibramlasi degan ustozdan rivoyat qilgan ekan. عن الشيخ علي الحلبي وأبي الشيخ أبي الضياء بكتبنا الشيخ علي الحلبي رحمه الله تن رواية الغنكين. عن الشيخ علي الزيادي الشيخ علي الحلبي رحمه الله بكتبنا شيخ علي الزيادي رحمه الله تن رواية الغنكين. عن السيد يوسف الميوني شيخ علي الزيادي رحمه الله وكتبنا السيد يوسف الميوني دين رواية الغنكين. عن الحافظ جلال السيوطي رحمه الله. يا يوسف السيد يوسف الميوني رحمه الله بكتبنا الحافظ المحقق المفسر الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تن روايات قلدي دواتر كتبه السيد محمد بن السيد علوي المالكي الحسني رحمه الله. خش demek bugün biz bu kitaptaki bir nimesine senedini okugan bulduk.